Jer poznato je da su prve 3 minute od presudne važnosti. Nakon toga moždane stanice počinju odumirati, a defibrilatorom je moguće premostiti vrijeme dolaska hitne pomoći. I panika. I panika, da. Znači, on je u njemu, ne? Da. Vi ga uzmete, idete gdje želite. Nakon što se aparat izvadi iz posebne kutije postavljene na vidljivom i frekventnom mjestu, automatski se alarmira hitna medicinska pomoć. I dok liječnici putuju prema lokaciji sa životno ugroženim, građani koji se zateknu u blizini sami mogu reanimirati pomoću govornih uputa s defibrilatora. Postavite elektrode. Sljedeći upute samog AVD uređaja postavi elektrode na pravilno mjesto i sluša aparat. Aparat radi sken osobe. Da li treba pružiti elektrošok, da li treba početi sa reanimacijom, odnosno masažom srca. Jako jednostavno za korištenje. Projekt je to Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, grada Poreča i njegove turističke zajednice, Zdravog grada Poreč, Gradskog društva Crvenog križa te turističkih tvrtki. 3 će aparata biti u centru grada, jedan na rivi kraj gradske kavane, jedan ovdje kraj kojeg stojimo na Trgu Slobode i jedan za ovaj više sjeverozapadni dio grada kraj prostora Crvenog križa. Još ih je toliko postavila Valamar Riviera, i to na lokacijama Hotel Valamar Klub Tamaris, u Valamar Diamantu i Campo Lanterna. Još će 3 nabaviti za predstojeću sezonu. Vanjski će defibrilator dobiti i Zelena laguna. Izuzetno frekventna lokacija, dakle resort Zelena laguna uključuje niz hotela, apartmana i kampova i u špici sezone kroz njega prođe više 20.000 ljudi. Mi smo prije početka turističke sezone, znači uz nabavku defibrilatora, organizirali i tečajeve, edukaciju naših zaposlenika. Ukupno je u svim destinacijama prošlo više od 50 zaposlenika, samo u Poreču 36. Uskoro kreće i edukacija djelatnika objekata u blizini novopostavljenih defibrilatora. Edukacijama mogu prisustvovati i građani. Provodit će ih Porečko gradsko društvo Crvenog križa. Želja je u budućnosti stvoriti mrežu defibrilatora na području Istarske županije naziva Tvoje ruke život spasiti mogu, pokrenutog od Županijskog zavoda za hitnu medicinu. Inače, svi su aparati postavljeni na osvjetljenom mjestu i pod video nadzorom su. Vrijednost svakog je 24.000 kuna.